kembali lagi bersama kakak. Nah, seperti biasa, kakak masih mau berburu mainan lagi teman-teman. Yuk, ikutin keseruan bersama kakak. Let's go. Nah, coba kita mencari ke sini teman-teman. Nuh, kakak mau mencari ke sini teman-teman. Tuh, gimana teman? Wow, wah, ternyata di bawah pohon ada ondel-ondel pocong teman-teman. Buka merah tuh. Wah, seru sekali teman-teman. Nah, kita kumpulin di sini teman-teman. Ondel-ondelnya kita kumpul di sini teman-teman. Yuk, kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari lagi ke sini teman-teman. Di mana teman-teman? Wow, wow, banyak popit teman-teman di sini. Tuh, wow, ada popit apa ini ya? Ada tupai, kupu-kupu, strawberry. Nah, banyak juga. Kita kumpulin di sini teman-teman. Baru ondel-ondel pocong. Kita mencari lagi ke sini teman-teman. Coba kita cari sini. Wow, apa itu? Yuk kita deketin. Apa ya? Wow, ternyata di sini ada sepasang ondel-ondel teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kita kumpulin di sini. Kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari ke sini teman-teman. Kita cari lagi. Wow, apa itu? Apa ya? Wow, ternyata di sini ada buaya teman-teman. Kakak menemukan buaya teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Coba kita mencari lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini teman-teman. Di mana ya? Wow, ternyata di atas pohon ada si Upin dan Ipin lagi pada naik pohon teman-teman. Wow, kita ambil. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Coba kita mencari lagi. Kita mencari di mana lagi teman-teman? Coba kita mencari ke sini teman-teman. Tuh, mana ya teman-teman? Kita mencari lagi. Wow, wow, di sini ternyata ada bebek sama anaknya teman-teman. Ayo kita ambil teman-teman. Kita ambil teman-teman. Yuk, bunyi. Yuk, kita kumpulin lagi. Kita mencari lagi teman-teman. Gimana teman-teman? Coba kita mencari ke sini teman-teman. Wow, ternyata kita menemukan kambing Spiderman teman-teman. Tuh, coba kita amanin di sini teman-teman. Tuh, topengnya. Kita mencari lagi ya teman-teman. Gimana ya teman-teman? Kita mencari ke sini. Wow, wow, ternyata kakak menemukan banyak mobil taya teman-teman. Tuh, kita amanin teman-teman. Tuh, mobil tayanya banyak banget teman-teman. Kita kumpulin di sini teman-teman. Wow, sepertinya sudah banyak teman-teman menemukan mainannya. Terima kasih ya sudah ngikutin kakak. Jangan lupa di subscribe